Big Aquis. Big Aquis. Big Aquis. Kumawu ata. Tiemiye. Se won temenka himiye miditiki. Trubo akoduya. Ya santini deshie. Big Aquis. Se wafu fra. Se umwadia. Ne se oni tra woni ntonga. Krache. Twi break. Na bibia wo de won sem ne nam no. Emu bi ye so. How dare you? Se wo be kire. Nya Yewura Mahama. Mama Akwaba, wa frame Ajwa searching Mesrel. Now wa subscribe to my channel. Nia notification bell also for more news. Ebusiafo enano ye ba beto aba Ghana ha campaign chase kuma we phone be breda ekodi NDC fo achi. Na omo no mu di mu akotempa ye Big Aquis Christian awoni mu. Na wo campaign we NDC ba fa we NDC grassroots fo ni be se unjina enchen na he ne ha. Sisi muna mubema His Excellency John Dramani Mahama Nyansa no de abuman no mo fa mo sem hu na mo kwasa se me so nti nsema NDC fo no aso anase asese de agu kuma would for your support NDC for your moso Na mamu enti wo no o ma Yewura Mahama enkra ana o ma na swate ana NDC party na swate say mu de mu hia resuman because se omu ko fa resuman badia then na obeye Big Aquis unim mu no ya hwe mu di na mu jimi because kurasini a wonya sika atukwan kakra because of concert party ya mu ye ya kuma wudfo concert party a mu ye mani pasir kakra ya ana mu nya opportunity enti wo Big Aquis utum betra UTV na enya nwanwa UTV for ana mamusa akonya na mo ti say nipa bi ti say eye Big Aquis etum betra UTV ekse na dwen e ma Ghana fo bi o ma dwen wo fo etie no ne ka me nko anka wo obi na obi tie o ka say mi ni wo share headquarters da Big Aquis o ka say mi ni wo share wo police headquarters e ma wo advice bi e ma wo da ma say big bro what because na me po asem but let me be honest to you baby I wouldn't want some for fun crache poso so wouldn't this is the first one I'm there man so wouldn't now the was some about restaurant so one target Big Aquis mame yeah so wouldn't now the was some about restaurant so crache iko we unkom iko we wa Big Aquis unkom unim restaurant no o dedicated o tiemiye obo nyom e wo Ghana ha e ma Ghana yetumi di sa he say restaurant nyom a wa bono wo ta ma restaurant bo akola kete o ma me size na ope no na wai onimu bra restaurant apre e wo Ghana ha no e kwan a ye de nyom fa so e kwan ye fa so du baby kwa si nyom kwa ye de ye ntie restaurant uni bra wa bra wa NDC ma aka wo onkwasia political party na ana onkwasia party a wo dwani emre bi asa bi mpredua anfo wa kosi baby papa no na se ne wa ba NDC mu a ko no paado because ye mu bi ni ye ba NDC mu na NDC enipa gumu dada o me se me kama se ma me ka ne ese Big Aquis kuma wood ata tiemiye mumu bi no mu ba NDC mu no mu ba na enipa bi gu NDC mu dada o fine mu na mo contribution aka hu bi ana NDC e ba power obia NDC put that fat no but you see if you don't know restaurant and mechanism so obi bia onim Big Aquis bia no mo tag no na mo ka chere se memi city ke se onim na se ordinanu besi ye nua be ma ye papa ya die na restaurant Krache, a boo vow, Kromia. And is a party, and ye party, ye grinning as an etuana more. Wo, bre, restaurant, bre, and ye biano crowd, puno, me dear. Duling de, occupy Ghana. Arise Ghana.
Yen, ye need restaurant mo, lusto we mo, any bobi and samo. Tiye, bobi and samo, any mugabe mo. Ray re ye, isi kete, ye ni a pussy for any MPP for D in see e wo kromia. Na wo wefa. Me show video bi na obi atag me with opon kroma. Me na me gina we de kasa. Sa video no mon go mi page. Na mon hwe sa video no. Na wo hwe sa video no hwe ni pet for mo na se utumi enrich video ni ya ubo se restaurant no only lose to na no tete form. I was the one who speak. Okopa Ghana. Yeru restaurant edimutintima. So woni munyansa na wonfo wani enhwade because mo de most of them bebre no mo ke ka paper enko school ntino enema bi ebekoso o man bi ayese mu bi bebo mamane because mo de money ni akire enti se wo no unim restaurant we NDC mo a eni na fe na we den uba dabe na badwani NDC dabe na badwani NDC ene wo hwe Yewura Mahama tamani yesolin in na wo hwe kuma wu artist bia sabin prediasa omo de omo omo bi se omo to bi mie o ma no enkasa na emum no edu immigration na say di Yewura Mahama sisi dia on be kwan aba bekasa because NDC wini time na NDC opposition when they need to be nani ebi nani eye campaign ma NDC because mun na na de tempase na musu ye mu bi we stand firm and we know what is good in the pipeline. Ye nimnia Yewura Mahama betumi ni NDC betumi aye. Hwe. Papes. Samu kuma wudu nkwase sem na mo ye no. Right? Kuma wudu nkwase sem na mo ye no. Ene kuma wudu no atete apantam sesebe. Ekura wato nsumu no. Se Nyankopɔn adom ne se watumi abeka NDC why campaign. Momo de ne de momo campaign mo ye e plenty bi na mo share you. Eye sika. Ene se de mo free se mo nko am ho beto mo. Ena mo dwani NDC train o. Me ka me kwa kire mo. Because momo ba ni kuoku. Wo pa kwesi. Pa kwesi. Wo nko to me ko gina baabi enwewre fiem. Eye campaign. Eye se mo doso be ye mu bi no. Eye NDC members o. Mo de mo ye sympathizers. Mo ye obi am support NDC keke o. Ba mo nya adwuma ma NDC. It is a ne. Se yaba power. Ne se wo na ba kire Yewura Mahama. De wi o ti fa to ne nkrofo. De wi o fa nipa to eye institution no a. Krache ko no pado because sa sem we no. Se wo kasa fa Yewura resuma hu biem. Pakwes. Kuma wudi ata wa hwe be over. Ale ni mu ni amoye. Hwe woni kuma wudu for no bedwani NDC no it is true omo dwani omo ye campaign but eye chacha ana ombato ye me ka kire mo ne eye chacha eye brand de bi no beboye ana afa amamo of course get here ye wo krofo bi wo kuma wudu mo omo ye purely NDC na enye ya na mo omo fi baabi abadwani ama ne tumi abanti no wuru pakwesi opampa mu sesebe obi a emobrabo wa pampamu se emobro so wo share that no why you tisa so dey and you very careful because this is the first one I'm dey mouth so wonnim na be kai resuma asem e wo TikTok so bi ma ye ne no nko ye ne wo enkase wo TikTok so when we meet you we make sure say ye be come one or two and work like babo because resuma bra wa bre we NDC mu Okopa Ghana ye na mawiemu